Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, wathi nje subscribe le channel and uphinde uclick i-bell for a notification. Kwi-video yethu namhlanje sibe sikhuluma ngayo lapha uNjeza. Kuvele ezinye-ke indaba uthi uNjeza ukwathola ukushayeka ethi uyothenga kwezinye zey'tolo. Kuthiwa abantu impela bebefuna ukumqeda, kuvele ukuthi khona even show yi-1 umbeke isandla wamshaya ngayo laphana impama. Bathi mabeveza-ke i-reason ukuthi why uNjeza eshayiwe, kwashiwo ukuthi uNjeza bemshayela ukuthi kumele ukuhlukumeza abantu besifazane. If ukulibuka-ke laphana uzala, I hope uthi uyayibona into enziwa uNjeza kuyo laphana noSipho. Siyambona uNjeza impela uyamhlukumeza nalaphana noSipho. Abantu babe sebeyithatha personally lento. Yikho impela lokho kwenza ukuthi befuna ukumshaya impela abantu. Kodwa into ebuhlungu le ndaba kaNjeza ngoba phela uNjeza khona phana uzala uya-act, abantu aba-understand leyo ndaba because lento asuke zenza lapha kuNosipho not like ukuthi uzenza wangempela, usuye-act abafundisa isifundo impela ukuthi izinto ezenzeka emphakathini. Kodwa impela abantu ade befuna ukumshaya impela, befuna ukumqeda, beyitshela impela ukuthi umshaya ngempela nalapha noSipho. Nethemba impela indaba ukuthi izonihlekisa futhi izonimangaza ukuthi ahlahle kwenzakalani. Ungathi ubona umuntu e-act edlala le role ayidlalayo wena usumbona wangempela usufuna ukumshaya. Hayi le ndaba impela yamangaza. Ngicela ukuthi ucomment apha phansi ungitshela ucabangani ngale nto yenziwa abantu, which means uNjeza impela kusamele impela ekhululeke because impela ngayo indaba kaNosipho le role ayidlalayo impela, which means impela imlandela izitha ngaphandle. So-ke impela ibinjalo indaba namhlanje, indaba yakhe lapha uNjeza. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe if ungazusubscribe. Danke, ngiyabonga.